ngawo mahubo uma siya eminyakeni yo-1826 kuhamba umzilikazi iqhawe umzilikazi kaMachobana namhlanje sinobulawayo lapha eZimbabwe ekubeni sinobulawayo naseshowe kwayenzeka isimanga ngoba wathi mayehamba umzilikazi wafika phambili wangayikhohle ukuthi uphumaphi ubani namhlanje mabemhlonipha eZimbabwe ubezwa bemkhumbula benengwalungwalo kaMachobana bekhumbula ngisho noLobhengula bathi Gwalungwaluka Machobana Gwalungwaluka Machobana Gwalungwaluka Machobana Gwalungwaluka Machobana Gwalungwaluka Machobana